haciye imyaka urukobwa rwasatuye bagaca bahindura agapankarite ngo apa tunawuzisha barafu kuru bujyajya w'imisirikare imitoma y'umusirikare ahuye n'umukobwa bariko barareshanya zamva mumubwira ati ndagukunda cyane ndakunda ukuntu twenga nka mitraillez ifise amenyo atonze neza nk'ishene y'amasasu nkunda ukuntu nyaruka iyo bagutumye ukanyaruka nka rokete baba bafise utuntu twinshi twiyongereye ko sivyo ndagusabye ntuzonsamburira urugo nka misire. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanje nagomba ashima Imana ico gihe imvura yari yaguye hama canca hano casanga uturato tw'umwana mutoya ico gihe nari umwana mutoya nagomba ashima Imana ko natwivye batafashe. Imana igukomeze cyane gose ikujabutse twifuza yuko utegura igiteramo kijamo abantu barenga ibihumbi 10. Yo ndarongoye aragishe aramoto y'umusaya ewe kivagundukira nyaguhura n'iminsi ntamvye guca ngo ndiko ndabereka za tekinike z'abashinwa z'uko gaca gahera ngaha muri zone ekwatoriyare na hano inyuma numva akayaga karengana side noru aho rero gutanga mikoro ku bashinga ntahe ndayitanga negeranije pasteke z'ibihugu umushinga ntahe aserukira umuryango w'umukobwa ubwo nkaca nsigara hariya gusa icyantunze nuko nkunda kwambara amaboka yirabura uko iboka yacisa n'ipantaro ya kositime mu rubanza biba bitoroshe kiretse rwa rubanza rwa Mutima rwasiba aho Mutima sha mumukomera amashi Mutima arazi kuresha arazi kugira urubanza rw'ikibiriraho ujya bakomedien nituresha twebwe ndakuravye nturinda kumbaza izina ndakunzi zifini mugabo burya umukomedien abafise imitoma yiwiwe nico kimwe nuko umusirikare usanga afise imitoma yiwiwe w'imisirikare imitoma y'umusirikare ahuye n'umukobwa bariko barareshanya zamva mumubwira ati ndagukunda cyane ndakunda ukuntu twenga nka mitraillez ifise amenyo atonze neza nk'ishene y'amasasu nkunda ukuntu nyaruka iyo bagutumye ukanyaruka nka rokete baba bafise utuntu twinshi twiyongereye ko sivyo ndagusabye ntuzonsamburira urugo nka misire baba bafise utuntu bongerako mugana rero sha komera amasha abasore kabisa bararinda n'abantu ba mbere baje kurondera abakobwa batazi yo babasanga gusa abapapa nabo baraciye ubwengesha abapapa mu kibabisi bo karaciyemwo baca bandika ku rupangu ati ngo sheshiyemesha haciye imyaka urukobwa rwasatuye bagaca bahindura agapankarite ngo apa tunawuzisha barafu kuru bujyajya chers amis ukumva umuhungu bariganye n'umukobwa ku ishuri muganda kubwire kere dire papa n'umwana wa colonel uricaye mu madifu utazi kunagugwa ibeyi imagine wiganye n'umukobwa wa mukuru w'igihugu ngaho ntavuze mu izina probleme ugaca wiyadukiza ngo ugiye gutemberayo umungu ashobora kuza ngo aratembereye kwa Mutama imagine president Paul Kagame ngo wiganye n'umukobwa wiwe uragiye muhira mu madiva ngo fye umuhungu w'abahungu rero indira Mutama tahi son excellence ujya rero n'ibibazo birakwica utaciye ko na CNN interview uciwe ko na RTNV fye ujiwe ko n'izindi televiziyo France 24 kubaza ibibazo problème arashika
uricaye umukobwa wiwe yagiye kukuzimana arakuramukije amakuru yawe aho rero nawe rero kubera usanzwe umuzi ati ibibazo biranyica ngaha tanguye gutamba kwasa mu maguru sorry ariko ntabwo twabamenye witwa nde tangura kukigimiza arufabe zidatonze umurongo wigira ubwoba turimo turaganira ntabwo ndyana ntabwo ndyana ubanze baba bakuzimanye ufata iki ubwo rero uri nk'umusirikare ho biba byoroshye ngaho cyangwa ucyo uvuga ngo ufata inkozi z'ikibi vuga yuko ufata boke baguye nta bindi uko wamugavye yagira akakubaza ubundi rero iyo uje hano mu rugo I think there is something waba waje kureba nde Anje aho rero ibibazo ni probleme nabona ni yahe wabura uwo muvukana tutaba tuzi mu muryango cyangwa se qualify make it clear qualifying kuko ntabwo nzi impamvu ubwo rero uracabandanya kwisobanura acagera rero kuri etape ushitangwa uciye ubwenge besha kuko hari ibibazo ngaho udahava usimba cyangwa bati turigana ku ishuri ninde yakweretse inzira igana hano ubwo uramusobanura iyo n'indi dosiye indengerabutunganawe ukwereka mu rugo kwa perezida wewe n'ibiki cyongera ukabandanya waba umushakira iki nabari muri relationship cyangwa se byaba ari ibindi byinyegeje yihishe hari igiye gusa namushishimye uvuze ko wamushimye rero ni probleme atangura kukubaza so wawe rero barabe ko hari igisanira cy'ubutware basufuma werekana ko yabaye na nyumba 10 wihenda uvuge ko ari umukorodoniye imiryango yacu iragenderanira ariko rero papa wakora iki papa afite indoto zo kuba depite hano nta ndoto zihari nta by'indoto zirimo make it clear ubivuge neza wigira ubwoba wiyakira bahamasha abahungu bararinda mama yangu rero n'abagore ni mu bahamashi mbona ari urare karanda bajya ngo retwe bakwataduha amashi abagore hajya Imana ishimwa Imana yarakoze abagabo ni bakura ubwatsi bakurira ubwatsi Imana hajya yaragerageje iravuga ati ibintu bimeze neza none hajya nkora jewe nibaza iyo Adamu na Eva baza kujya Imana ishimwe nuko bari yitunda iyo bajya pasteke naho byari kugenda gute zari ngorane urabona umugore n'umugabo bari mu modoka batashe muhira umwe agacika rambo undi agacika jetiri ku gihome ngo fya undi ngo pya mugani wa Mutima ngo ni pya 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 harakupyatura nyine
bawashigeri zero agashanja ko umugabo aramubwiye ati aje no gukubita aje no kugumagura nawe nkazaka rushinabe arabiki nkazako abamukubita amakofe ya koperative sekuru aragisha aramoto y'umusaya ewe kivagundukira nyaguhura n'iminsi kutamubwira ahure n'ikidaji ahura n'iminsi gusa ikirundi kirorohereza abantu uko jewe niyo mpamvu navuze ati umugore w'umurundi nukubera ko natomboye nkaronga umurundi kazi burya abantu bafise abagore bavuga igifaransa n'icyongereza bo bafise forufe ni tolerance kubera ko umugore avuga igifaransa nta bitutsi ushobora kuronka umutuka cyangwa umugore avuga icyongereza wo mutuka gute nk'uwo mubwira ngo washanowe gica gitagarani shumubwira ati you poison that's fine ihendera rumutuke ngo wakizezewe très compliqué mon cher ami mugabo je no gishobora cyavuga ati you said igahuriramo gusa abarundi tutinya kuvuga icyongereza kubera ko mu bisanzwe icyongereza n'ikirundi birasa n'ubwoba gusa none umuntu urashaka kumubwira ati hariya ruguru uzamubwira umutama wa ruguru wumve ko atakwishura uramubwira good afternoon nawe agaca gusubita gute bafata umunoni c'est fini abaguhejeje uramwongera ati how are you nawe ati how are you hari igihe rero usanga cyamubabuye yabuze ubugari yabuze ubududu ucambwa ati how do you do ngo nta bududu dufise akurikirana that's completely icayibera ukundi kuntu ucumenya uriyakaga amashi menshi kuri mutima musabe aze ngaha kandi ahari hafi merci beaucoup mutima ikintu ngomba ndakubwire gikomeye rindira banza tereke ingofero hajya ntihure n'umuyaga Imana igukomeze merci Vishu yararivumereye ati uri umugabo w'intwari uyu mugabo mugomba ndamusengere nka kivuye uko sivyo yego none ko mbona mu bihari rega naje no ba pasiteri indira gatoya kivuye bibya yamavuga wibaza ko no bishobora kivuza wumva ikingiri hariya hanze n'imodoka haleluya ntugire ubwoba Yesu ikinga yawe arayivuga ati aha nihagarara ntugire ubwoba imodoka yawe Yesu arayibona ntugire ubwoba muri egirize vivante nta na kimwe gishobora kugira ikibazo ivyo bibari bitoroshye mutima Imana yo mu ijuru igukomeze amen urugamba rurakomeye amen kandi urugamba ntigoroshye amen twahuye ryo rya mbere ingozi uravyibuka yego ndaguhanura kandi narashimye ingene wagendeye ku mpanuro zanje Imana igukomeze cyane gose ikujabutse twifuza yuko utegura igiteramo kijamo abantu barenga 10,000 yo ndarongoye kandi abakomedien urazi yuko tukuri inyuma twese atanumwe avuyemo abafatiriwe urabizi ko twakubwiye ko bafatiriwe ariko kandi nabo nyene bariko baradukurikirana byose biriko bigenda neza Imana idukomeze tugumane bwa bumwe na rwa rukundo hanyuma utera imbere nk'umuzinga ushyira Imana imbere ushyira umwami Yesu imbere kuko nta wundi ashoboye byose atari bo kuko muri byose nta numwe ashobora kuduhagarika amen Yesu ashimwe amen
Yesu ashimwe. Amen. Nanje nagomba shima Imana ico gihe imvura yari yaguye hama canca ahantu casanga uturato tw'umwana mutoya. Ico gihe nari umwana mutoya, nagomba shima Imana ko natwivye batafashe. Imana ikubabarire. Mutima atanze igishinga naye nk'umwana wo mu Kinindo. Umwana wo mu Kinindo yanyoye itabi ryinshi byamunaniye kubivamo, araza na yatoye iwabo. Yesu ashimwe bro. Imana yarakoze. Mumere amashimeshi mu pro Yesu. Ico gihe nari merewe nabi. Yesu ankura ahantu kwirigara, nimo ndakubita umusongo, ariko ubu ndi muri Yesu kandi ndi umutipe wako, ndi umutipe ameze neza. Mwami Yesu yarakoze ibitangaza.